دلا كل بكى جور السريا دل بكى مومن تفشى من دريش أبونا خو هل بكى ترجع زرا بايزي لغا خريال رزي زير زرتت بنبي بيزراري خرمزي ترجع زرا بايزي لغا خريال رزي زير زرتت بنبي بيزراري خرمزي Denge gel, denge Kurdistaniye. جنابندان چون رادیو دنگه گلدن باشگودارین هجا ایرونه سبات 2025 یک شب بروکسل ساعت دل حامد 12 امینو چند نواروجه ده پیشکش بکندم دم آزادیاره براپویه لآمده میتینگا جوری براپور آزادی هات گرندو به پیشکت DPP'den parti لآمده نافچه یعنی شهری لقضای استاسیون میتینگا جبا اشتی آزادی هاتل درخستن به هزاران ولاتی انج باجارن باکوری کردستان به دروشمه و پانکارتن جدا حتی به قادا میتینگ مشیان ده چارچوه 21 سبات روژا زمان دایک یا جیهان ده سازین زمان کردی و دایک ناشتیه به کورتژ که جدا کتن قاده ده لالی دن رخصتنا هفگرتنا خونده کارن آزاد آدیج ری به پانکارت حتی سروک آزاد نبه آشتی شاشتی مشیان گیرسیا گلجی دمک درج گووند گریدان و بین haber duruşun berskirin بشره هفسروک دن پارتی آمده اپاس شاین آخوی گود دم آشتیا برومته اما به تکوشنا خو آشتیک برومت بینیم وی ولاتی اکتیویستا تیجای چالا دمرجی آخوی او گود لروشاتا ناوین او لکردستان جنان او آویز جنان آویزیدتر آشتی لازمه مخاطب آشتی ربر عبدالله جالانه ام آشتی دموکراسی و آزادی دخواستن اگر آشتی تی خوستر دوی دمل دست ربر اپو وری آزاد کرن جنبر به قضا میتینگ و مشیان به پیشنگی DPP و دم پارتی دهل نافچه آمده یعنی شهر قضا استاسیون به دروشمه جبو آشتی آزادی میتینگ هات داخستن جنجی به پیشنگی تیجال بر اوفیس آزادی پلاز لنافچه یعنی شهر کومبون جران پاکاردا جنجیان آزادی وکرن او حتی به قضا میتینگ مشیان دایکن آشتی جبلاچکن خوین سپی بشتاری مشی بون جنن جزانگی هجی پاکاردا حتی سروک آزاد نبه آشتی شاشتی وکرن جنب برسکن دروشمه جنجیان آزادی کتن قادا میتینگ ده پلیسان پشتی میتینگ ایریشی گل او روزنامه‌وانان کرد و به پیشنگی DPP و دم پارتی نافچه آمد یعنی شهر قضای استاسیون به دروشمه جبو آشتی آزادی میتینگ آتا درخستن میتینگ پشتی میتینگ جوانه که کو بر به کولانا گوران و دچو به بهانه لهبری پلیسان لبر خدای لعرده هات کاش کرن او هات بنچاف کرن پارلمانتر دم پارتی ثبات اردوغان سرتاش
خواست müdahaleyi zexta polisan bike li polîsên Tirk êrişî wan kirin di encamê de 5 kes birîndar kirin. Piştî mîtîngê polîsan pêşiya ciwanên ku berbinavên da Kongreya Çanda Amed ve di meşiyan girtin û 4 kes girtin binçavan de. Hat diyarkirin ku yek ji kesên binçavkirî 15 salî xuşka Rojnavan Nazım Daştan Gülistan Daştan bi bahaneya ku wênê birayê xwe yê şehîd hilgirtiye hate binçavkirin. Hat ragihandin ku nûçegihana ji nivîsê Rojda Aydin xwest dîmene êrişa polîsan bigire lê ew jî rastî êriş û derdkirina polîsan hat. Kameraya Rojda Aydin jî zirar dît. Ji bo meşadirêj a li Helbûrnê hata Strasbourgê hindikma. Beriya destpêkirina meşadirêjiya li Helbûrnê hata bi Strasbourgê Komîteya Amadekar, Bank bi Ciwanê Kurdistanî û Internasyonalîst kir ku bi rihê seferberiyê tevlî meşê bibin. Komîteyê wiha got, Ciwanên Kurdistanî û Internasyonalîst û îro li Helbûrnê kom bibin. Têkoşîna pêngava azadî ya bi pêşengtiya ciwanan encamên gelekî cidî bi dest xistin. Bi saya vê têkoşînê têcîta mutlaq ya îmraliyê hate şikandin. Armanca esasiya ciwanan azadiya fîzîkiya rêberapoye. Komîteyê wiha bi dawî kir. Em ê bi meşa azadiya rêberaporê bibin yek û çalakiya xwe bi azadiya fîzîkiya rêberaporê tajdar bikin. Bi navê Komîteya Amadekar me amadekariyên xwe yên ji bo meşadirêj temam kirine. Em Bank li Ciwanê Kurdistanî û Internasyonalîst dikin ku bi rihê seferberiyê beşdarî çalakiya me ya meşadirêj bibin. Koma ve Banga beşdarbûna mîtînga Strasbourgê kir. Komeleya malbatên şehîdan Komav têkildarî meşû mîtînga mezin ya li Strasbourgê daxuyaniyek da Koma ve daxuya kirin ku rêbera popazê Hîsibata 1909 nihan de bi kompleya navnetewî radîst dewleta Tirka tê kirin. Ev dîrik ji bo gelê Kurd bû sembola zilma mezin û bêhukukiyê gerdûnî. Ji wê rojê ve rêbera po dibin şert û mercên têcîta giran de girtiye û mafên wî yên bingehîn têne bin pêkirin. Ji bo wê jî wê di 15 Hîsibatê de li Strasbourgê mîtîng pê didarxistin. Em Bank li gelê Kurdên li dervê welayet aştî xwe sosyalîst şoreşger dostên Kurdan û internasyonalîstan dikin ku beşdarî mîtîngê bibin û dengê xwe bilind bikin. Devleta Tirk êrişî gundekî Kobanekir neh welatî birîndar bûn. Devleta Tirka dagirker bi balafirên bê mirov êrişî gunde Emşa Wêna yê li başûrê Kobanekir de encama êrişê de neh welatî birîndar bûn ku piranî jê zarok in. Navê welatiyên birîndar wiha ye İbrahim Mihemed Hebaş 13 salî, Rodî Mihemed Hebeş 12 salî, Müslüm Yasir Hebeş 13 salî, Mehmet Yasir Hebeş 15 salî, Ayşe Cemil İsmail 28 salî, Huda Salih Hemo 20 salî, İbrahim Salih Hemo 17 salî, Abdullah İsmail Hemo 3 salî û Ceylan İsmail Hemo jî 2 salî ne. Êrişên dagirkeriyê Devleta Tirk 4 nokta hatin toparan kirin. Artêşa Tirka dagirker û çêtên wê li Tiltemirê 3 nokta û li kantona Firatê jî gundek toparan kir. Çavkanên herêmî ragihandin ku Artêşa Tirka dagirker û çêtên wê di saetên derengiyê şevê de li Tiltemir, Çewliga, Çêlekan, gundên Elkêf û Tilcuma toparan kiriye. Di heman demê de gundê Tîrwaziyê kantona Firatê jî toparana Devleta Tirk hate kirin. Lê derbarê encamê de agahî nehate bi dest xistin. Belediyedarên ji divan kêliyan de derdora bendava tişnê tê toparan kirin. Çavkanên herêmî ragihandin ku êrişî Devleta Tirka dagirker û çêtên wê yên li ser herêma Bakur û Şatê Sûriyê dewam dike. Devleta Tirka dagirker û çêtên wê yên paramîlîter ji serê sibehê ve derdora bendava tişnê bi çekên giran toparan dike. Heta vê sibehê jî êriş didomand. Li Torontoya aktivîsta Kurd Elif Genç bû namzeta parlamenteriyê. Li eyaleta Ontario ya Kanada di hilbijartinên 27 Sibatê de akademisyen û aktivîsta Kurd Elif Genç ji Partiya Demokratîk a nû NDP bû namzeta parlamenteriyê.
Elif genç li Toronto'ya ji dayık bûye. Bavê wê jî elî heye dayika wê ji Kanadiyê ye. Di civantiyê de tevlî nava karên Komeleyên Kurdan bûye û têkoşîna azadiya Kurd nas kiriye. Di zanîngeha Torontoyê doktor rakiriye û hevserûka navenda civaka Kurd a Kanadeyê ye. Elif genç şekildarî endamtiya xwe axivî wiha got. Ez weke jineke Kurd li navenda civaka Kurd a Kanadayê têkoşînê dikim. Li vê herêmê pirsgirêkên Kurdan yên cidî hene. Dixwazim gelê xwe re bibim alîkar. Ji bo bibim dengê wan ez bûme namzet. Elif genç derbarê nîqaşên li Tirkiye û Kurdistanê jî wiha axivî. Polîtîkên qayûm û zextek mezin heye. Divê em van pêkanan li Awropayê teşîr bikin. Divê em bi têkoşîna xwe bi rêza Abdullah Öcalan azad bikin. Heta ku mafên Kurdan bi rastî neyê qebûlkirin aştî pêk nayê. Eger desthilatdarî dixwaze aştiyê bike, divê gavên şember bavêje. Balafirên İsraîlê gundên derdora Şamê bombabaran kir navenda çavdêriya bafê mirovana İsraîlê Sohrê têkildarê êrişên İsraîlê yê li ser xaka Sûriyê da xuyanêk da. Sohrê ragihand ku balafirên şeriyên İsraîlê cebilxaneyên firqeya yekemîn a Lîwaya 166 ya nêzîkî Şamê bombabaran kiriye. Di encamê de dengên teqînên mezin hatine bihîstin. Artêşa İsraîlê diyar kir ku artêşê cebilxaneyên tevgera Hamasê li başûrê Sûriyê jî dane ber bombabaran.